Smatram da Hajduk Croatia bit će pozitivno, ali pobjeda Hajduka sigurna. Ajde, prognoziraj, dođi. Pita ovu dvojicu, ovo je najjači navijač, ovo je Torcida. Koja je prognoza, šta je? Prognoza 3:0 za Hajduk. Hajduk uvijek dobiva Dinamo, šta će Dinamo je u kurcu totalno. Vi? Nije Dinamo nego Croatia, ali Croatia je u kurcu.